htio sam ti reći da sam te i noćas sanjao. Da. Zašto do 3 sam slagao ovo. Finalu si gledao, jesi? Jes. Kakva demonstracija moći, a? Da. S kojom bi ekipom usporedio Argentinu? Komletinci 90. Ili juniori Spačve prije rata. Jeste bili zajebani, a? Jesu bili zajebani. Oni su imali, oni su pokušali tako parirati Cibalu. Aha. Benjo, šaravanja, znaš Benjo, to je taj. Znam. Znači, tehnički potkovani. Tehnički potkovani, treneri su bili takav pokojni. Zaboravio sam prezime, uglavnom. Otprilike tako izgledala svaka utakmica kadeta juniora Cibalije Dinama iz Spačve, kao najveća. Odlično. Kubarsi, evo nas opet na finalu. Kubarsi kaže ovako, pozdrav svima u studiju, pitanje za Bojka. U karijeri si imao puno ekonoma, odnosno spremištara. Je li istina da ti je Mirko iz Vukovara najdraži? Molim gosta da prokomentira Mirkov telefonski razgovor u slačionici dok trener drži sastanak. Ovo je neko ko zna neke interne fore. Mirko je u Vukovaru, on je tamo u Vukovaru radio godinama, valjda, dok je taj klub bio, znači on je bio i predstavnik kluba i spremištar, sve, i onda ga trebalo, kasnije smo bili dobri, trebalo ga je neko vrijeme da se nauči da je spremištar. Aha. Pa sam ga izbacio iz slačione, pa sam ga poterao s terena, svašta. Nije bilo gađanja loptom. Bilo je, da. Odlično, Kubarsi. Ali smo poslije bili okej. Da, odlično. Što misliš da je neko pričao na telefon kod Mileta Petkovića? Ivan 0604. Da li je istina da je jači od Hrvoje Belje u bench pressu? Tu smo negdje. Hrvoje je jako napredu. Aha. To je isto neko ko poznaje. Pa je isto neko koji zare. Šta je bench? Mislim, bench je bench? Je li to bench? Tu smo negdje ja i Hrvoje. Koje su to onda... Najbitno koje je cifra, recimo, njemu se računaju 2 pokušaja pa se zbroje. Aha. I navodno ćete stići još malo. Hrca naš, dobro. Lijeva vanjska, kaže ovako, pobijedili smo Zadra. I trener nam je rekao, izađite, popite, sutra ćemo imati lagani trening. Mi došli na trening cuga i pospani, a on nam dao 6 puta 30. Mi mislili to je to i onda je krenula. 20, 40, 60, 80, 100. Bezbroj ponavljanja. To je bilo 2015. godine i još mi je muka, a nekoliko igrača je i povraćalo. Pozdrav Boletu, Ikoni, uz pitanje vraćali se u Vukovar. 2015. to onda Vukovar. Cibala je druga liga, ne? Aha, Cibala. 2015. Aha. To je Cibala kad smo ušli u ligu. Aha, jel ti... Nismo Zadar, nego Šibenik. Aha. Šibenik, to kad smo dobili taj Šibenik 1-0. Pa ne mogu sjetiti nešto se vjerojatno. Nešto je neko zajebo, a? To je godina, ta pričamo 2015, ako je 2015 u pitanju, je. Pa evo tako kaže. Da, onda je to Cibalija. A je ti poznato ako u slučaju, pošto kažem vraćali se u Vukovar, je ti poznato ako ste u Vukovaru kreseni iz Zadra? Nema kad. Dobro. Zadar nije igrao. Dobro. Vukovar nikad nije igrao sa Zadrom. Evo ti jedno ozbiljno. Aha, to je onda dobro. Da, vraćali se u Vukovar, Bole Ikona. Treba me prvo neko zvati, teško da... Čudni su putevi Markusa, Buzova. Ali ne znam koliko je realno nebitno. Vukovar, kao i Brsk, kao i Cibalija, odlično si izmislio termin geografski problem. Vukovar je ostao navodno 2 igrača. Sad isto puni slačionicu. Yeah. Više će ti ljudi otići ako može, u Kustošiju, Dubravu, Jarun, jer je to... Nama je problem što nemamo... Sad govoriš za Cibale. Za Cibale. Znači, Cibale je bila nositelj kvaliteta u Županiji. Ja sam prije 10 godina, 2016. kad sam ošao iz Cibalije, onda sam čak mislim u medijima, ali ovako sam puno puta rekao, da ne treba biti previše pametan da zaključimo da su novci glavni uzrok problema. Ali da će dugoročna šteta za klub puno veća biti potpuno kadrovsko rušavanje kluba nego nedostatak novaca. I to se desilo upravo to. Par godina unazad. Ne mislim samo na trenere, mislim da kompletno. Mi smo bili spremni, ti znaš, ne spremni, nego sretni, bez podcjenjivanja. Kako se zove? Bivši spremištar Cibalije Ultrasa. Iz džeza. Aha, Coma Matijević, pardon, zablokirao sam, Da, kad je Coma postao spremištar, cijeli grad je kao ok, Cibala je napokon krenula.
bez pozitivanja Some, ne pričamo o predsjedniku kluba. Da je to transfer neki ogroman. Nego toliko smo bili u silaznoj putanji da smo bili svi sretni što se spremiš našli. Da. Mislim, sjećaš se? Da, ne podcjenjujući tu. Njega ni funkcionalno, ne pričamo o presingu, ne pričamo o direktu. Tako da se to sad desilo to kadrovsko rušavanje kluba koje je rezultiralo među ostalim problema Cibali, a isto tako problemi cijele županije. Škola nogometa ne proizvodi već 10-12 godina i ne mislim da je to krivi treneri. To je jednostavno rezultat, posljedica stanja u klubu. Zato što, sad evo da se vratimo na to, u ovom trenutku škola nogometa ne radi na osnovu selekcije, nego na osnovu ko može sam doći. I tako već godinama. A za selekciju nemamo novaca. Iduće pitanje je savršeno nastavljeno na tvoje, pa ako te mogu prekinuti. Možemo. Mio Topić kaže, pitanje za cijenjenog gosta, zašto mladi igrači dobro napreduju i postižu odlične rezultate, a kad dođu u kadete kod Tomića i Sesara jednostavno nestanu? Mislite li da se tim starijim kategorijama, kadeti i juniori, dobro radi? Je li normalno da se juniora jedva skupi za prvu ekipu? Je li normalno da kadeti ispadnu iz prve HNL i da ih na kraju Tomić za nagradu opet vodi? Možda ti ponovim. Da trebaš ponoviti, znam sve. Ovako, prvo zašto imaju dobre rezultate ja sad gledam da se ne lažemo, ja nisam dugo bio u Cibali, osim ovih 6 mjeseci. Znači, ali, ovako. Imaju dobre rezultate do kadeta jer se natječu na razini županije i regije. Što se tiče juniora, zašto se jedva skupi, razlog je to što smo igrali prošlu godinu ligu koju smo igrali. Ni prvu, ni drugu. Zašto nismo drugu, nemam pojma. Nego neku treću. Pa djeca su od 7-8 ušlo u Vukovar. Da. Što se tiče kadeta, nije normalno da ispadne. Da ne bi sad, ali znaš šta je realno? Jedino što je realno, da se bore za ostanak. Da će biti gore, isto kao što su pioniri osigurali ostanak. Zadnje kolo, da. U zadnje 2 kola ili 1 kolo. Čak smo gubili 3 kola prije kraja, 3-0 kući. Od Varaždina ili 3-1, nebitno, 3-1, 82. 3-1, 94-4 za nas. Sve regularno, krasno, golovi. Da. I onda dobili Udeša direktno u gostima, koji izgubi ispada, i dobili zadnje kolo kući Solinu. Znači, nije normalno da ispadnu, ali normalno se borimo za opstanak. Zato što, opet ponavljam, to sam ja rekao na jednom sastanku i trenerima, da me ne zanimaju rezultati, pošto sam ja bio po funkciji nadređeni šefu škole i svima, da me ne zanimaju rezultati na osnovu selekcije, nego na osnovu rada. Zato što selekciju ne. Prvo, zbog kvalitete rada, a zato što selekciju nema. Mi ne radimo selekciju, ko može sam doći. Da. Pričamo, ja sam trenirao jednu generaciju koja je jako puno igrača napravila ozbiljne ugovore. Ozbiljne. I te su novci spasili Cibali 2013. Jesu ti svi novci završili u klubu? Ne. Govorimo o Hodaku, predsjedniku, a Župariću i Mitroviću i transferima. Golman, kako se zove mali, sa Branjom Dinamo? Filipović. Ja ga doveo iz Županje. Znači, klubu nešto omogućio. Županić iz Županje imao gore sobu i hranu. Mitrović iz Požege imao gore i hranu, sobu i hranu. Puljić naš, Petar Mišić naš, Luka Moženjak naš, Drago Čorić iz Oka, Romić mali koji igra, kod nas jedne godine igrao Mađarsku ligu iz Subotice. Njega se više ne sjećam, ovo sve si nabrojao djecu. Soba i hrana, pa ja kažem Periću, direktoru, sad slušaj, ali vidi, ja mu kažem 2010. 11. godine, direktor hoću da radim 2 put dnevno sa juniorima, ljetne pripreme. Znači nekad zbog škola nego, 2 treninga dnevno. Inače kada je škola radimo 2 put dnevno, ali igrači rade jednom zbog škola. Kaže on može, ja kažem, a tražim ručak za svu djecu koja nisu iz Vinkovaca, a nemaju već ručak. Znači onda ću ja njemu reći, Mitrović, idi košinka, spavaj. Tako je. Ali ćeš jest. Klub je to omogućio. Došao Pero Šimić, kratki period za trenera. Za predsjednika. Treneru, šta ti još mogu pomoći s juniorima? Ja kažem, sve imam pripreme.
ja i Leto, 5 dana u Daruvaru. Iza toga Županić, nisam samo ja, ima i prije mene, ali pričamo to je selekcija. Da. To je prvo selekcija, a onda rad. Stvari, rad je moj, a uvjeti su klubski. Da. Filipović, ne znam koliko je naplaćen, nešto možda je, Županić 500.000, ovaj 500.000, Dabro, Mitrović, Županić. Dabro, Puljić milion, ovaj Petar Mišić kuna, milion. Da. Skupilo se 12 milijuna i 600 tisuća kuna i spasilo se Cibalija, ali se prije toga nešto je uložilo. Nešto se uložilo, 5% da bi dobio tih. A mi sad navodno nešto pokušavamo s tamo riješiti. To je bio moj prijedlog gradonačelniku i Kreši Majdančiću. Među ostalim da se ta škola uredi, da se uredi škola i da se radi to, ali da se ne priča, nego da se omogući da se dovede 10 djece gore u sobu, da li su iz Županje, da li su iz Broda. Tako je. To je temelj. Mi od ove lige, sad što su igrali kadeti, a i pioniri, a to su kadeti, nismo kao klub dobili, prva Hrvatska liga, to niko neće da kaže, nismo dobili ništa. Potpuno je irelevantno skoro. Da li je Tomić ostao ili ispod. Nije potpuno, ali skoro. Znaš zašto? Zato što nismo doveli talentiranu djecu koji će se kroz tu ligu razvijati. Nego smo igrali, pa ćemo imati korist od prve ekipe za 3 godine. Nego smo igrali tu ligu sa djecom koja mogu sama doći, koje niko od njih, ili jako mali broj, da ne budem ovako paušalno, nije za prvu ekipu. Znači, potrošimo. I sad da smo 14 ili 12, koliko je to dugoročno bitno ako niko od tih igrača nije za prvu ekipu? Koliko je rezultat bitan u tim kategorijama? Molim te, reci. Bitan je... I koliko je, hoće glupo zvučati od čovjeka koji igra cijeli život nogomet, koliko je bitan rang natjecanja za tu djecu? Ako igraju prvu Hrvatsku ligu ili regionalnu. Svi se kunemo u tu prvu ligu za klince. Možda se oni bolje bi razvijali u nižim ligama. Možda kažem glupost. Ne mogu se bolje razvijati u nižoj. Prva liga je uvijek top, ali u toj prvoj ligi se bolje mogu razvijati djeca koja imaju potencijal. Ako tu prvu ligu staviš djecu koja imaju već svoj neki limit. Pa to njima samo teret. Oni igraju zid, ne mogu doći do lopte. Ta prepreka za njihov razvoj mora biti dovoljno visoka da im je teška. Ali da je mogu preći. Ne može biti zid koji udaraš glavom. Znači, to ja govorim. Prva liga da se zadovolji, da ne bi neki tata rekao ili neko ko, što je bilo prošle godine komentara, da ja vidim kod neće ići u prvu ligu. Ne sad ove godine, prošle godine. Tamo na tenisu. Na tenisu je raj za izbornike svih vrsta. Ne znam, ja se ne petljam, ali... Nego, šta je svrha te prve lige? Znaš šta je bila svrha? Ušli smo u prvu ligu, omogućite još 20, ne znam čega, dovest ćemo 10 talentirane djece koje ćemo razvijati. Ta sredstva i to ćemo iskoristiti da dižemo... Ne možemo dovesti tu djecu zbog nečega, ajmo igrati drugu ligu pa su troškovi manji, pa ćemo tu razliku uložiti u sobe i hranu da tu neku djecu. To ti ja govorim, to je za širu analizu. Ja sam to i rekao i gradonačelniku i ovome, da to treba brati analizu šta možemo. Nije to bilo, idemo prvo liga, ok. Da. Svi se kunu i svi znaju da je škola nogometa temelj svakog kluba. Ali eto... Ne možeš u košarci razvijati mene da budem igrač za prvu ekipu. Kako ću kad sam 1,70 m? Kraj priče. Znači nikad neće biti košarkaš. Tako mi. Ako ne možeš dovesti nekoga ko može biti, onda kakve ima svrhe to da igram prvu ligu? Ja, osobno ja. Nikad. Što ti kažeš, to je zid u koji ćeš udariti. To sam rekao da se lakše objasni ljudima. Da. Puno mi je lakše. Hoćeš ti reći da nas gledaju ljudi koji neće razumjeti ove naše stručne analize. Ne koristimo stručne izraze. Da. To lakše će shvatiti da ja ne mogu biti košarkaš. To si sve opisao sa ovom usporedom. Steven Milušić kaže ovako: želim samo pozdraviti svog trenera iz juniorskih dana i zaželiti mu puno sreće u trenerskoj karijeri. Hvala, Steven. Petar Anušić: velik pozdrav Šinku i Bojku, pitanje za Bojka. Zbog čega je otišao s mjesta sportskog direktora Cibalije i je li to njegova odluka ili nečija druga? To je recimo otprilike moje pitanje koje sam prepustio Petru. Pa sam već na to odgovorio, nisam. Jesi djelomično da si sjedio s gradonačelnikom? Kad je došao novi predsjednik, što je popuno
On te nije vidio. Znači, Potpuno- Mladen Crnajić te potpuno nije ne, vidio u svojim Mladen je došao na kombinacijama. prvi naš sastanak i kad smo odradili neke priče, nešto drugo Mile Perić je rekao da su mu rekli ili da su odlučili da nam u ovom trenutku ne treba sportski direktor, da ne treba mala licenca i da ne treba sportski direktor. Da to automatski znači da se već odričemo višeg ranga? Ne znam ja čega se odričemo, ali da ne budem zločest, da bi jako volio da ja budem šef škole. I onda sam ja rekao, nemoj se truditi, nema nikakve šanse. Iz dva razloga. Prvo, niko me nije pitao. Organogram, ja sam već imao u glavi organogram za školu pričam. Da smanjimo troškove, da se istuju troškovi i da povećamo ulaganje. On me niko nije pitao, pa ga nisam prezentirao. Drugo, ja sam i ovako šef škole. Jer si nadređen i Znači, gospodinu Buhaču i svima. svim trenerima. I po funkciji, a i po tome što smo radili ovo proljeće. Na koji način se rješavali problemi, na koji način se ovo. Tako da sam ja svako bio šef škole, a već sam imao neke svoje planove, vizije i u smislu rada i svega. Imao sam organogram u glavi, kažem, ako smanjujemo troškove, ako ostaju isti troškovi i ako povećamo ulaganja, niko me ništa nije pitao, pa onda nisam ga ni prezentirao. Tako da mislim da je to više bilo, Da se zna. možda grešim, ali to je više bilo ono, ne trebaš nam, ali evo, ako hoćeš ostati ne. Kao ono kad ti Boso kaže dao bi ti otkaz, ali nudi ti u Iloku da radiš. Ne znam da li je tako, ali ja sam to tako doživio, tako da ono. Onda je Mladen rekao, a još ćemo razgovarati. To je bio njegov prvi radni dan, pa je nakon toga išao na put. Još ćemo razgovarati, onda kad nakon 8-9 dana, ja sam stvarno mislim da sam bio korektan, to možeš provjeriti s njim. Odmah sam u taj dan poslao sve moje papire, šta sam dogovorio s igračima, šta sam dogovorio s trenerima, kad ističe ugovor, sve sam u to poslao bio na putu. Rekao sam, to sam ti na raspolaganju. I onda kad jedno sljedećih 8-9 dana nismo razgovarali, ja sam rekao da hoću da klub objavi da odlazim. Tako da, bilo je. Je li ispalo da su jedva dočekali? Pa ili- ne znam, neće uopće ulaziti, niču koga kriti, ali ja sam govorio šta je bilo. Tako je rekao, ja sam rekao nemoj se truditi, da ne prebacujem, nema nikakve šanse. A onda je on rekao, aj kao imam drugi, i mora ići na put, još ćemo o tome razgovarati. Nakon 8-9 dana nismo razgovarali, sam ja rekao, ajde, nek klub objavi da odlazi, neće će ugovor i... Ok, to je njihovo pravo, to je klubsko pravo, ja ne zamjeram nikom ništa. Vozinja dalje. Kaže, pozdrav iz Bjelovara, odličnom igraču i još boljem treneru. Kako, ovo odličnom igraču misli na mene, a tebi... Kako komentiraš svoj boravak u mladosti iz Ždralova? Što ti je ostalo posebno sjećanje? Moram reći da sam tamo, znači to je, gazda mladosti Ždralova je čovjek koji je vlasnik Prime, Tako, čovjek koji ozbiljnim ozbiljne novce novcem. vrti, čovjek koji mi je ponudio i dao ozbiljno jaku plaću i čovjek koji je, nema puno ni pardona u smislu ako mu nešto ne paše. Tako se ponaša. Nakon mjesec dana mi je došao direktor kluba i rekao da bi Gazda htio, ja sam potpisao na 6 mjeseci, nisam htio duže, to je bila treća liga. To je bilo nakon Vukovara, jednostavno nisam bio spreman biti u trećoj ligi još nekad. I nakon mjesec dana mi je došao direktor i kao Gazda je htio, Gazda bi da produžimo na 3,5 godine i poveća plaću 50%. Kako sam ja donio puno glupi odluka u životu, tako i ta. I ja kažem, ajde da završimo ovu posezonu. Pa ćemo sjesta. I onda smo, ostalo mi sjećanje ljudi koji su stvarno držali do mene kao da sam napravio ne znam kakav rezultat, iskreno, a nisam napravio ništa. To mi je najneuspješniji mandat tu. Ja sam bio 10 kola i kad smo izgubili, trebali smo stizati tu neku poziciju za drugu ligu. Izgubili smo u Dragovoljcu utakmicu gdje smo onda izgubili realne šanse za to. I onda nisam htio ljude varati, tipa čekati još 2 plaće, pa ću možda... Da. Imamo šanse. Nemam više šansi. Aha, nisam htio varati da ću kao produžiti ugovor. Ili čekati do 6. mjeseca. Jer ja se jednostavno nisam, u tom trenutku, ja čak mislim da mi je to greška, a što sam ošao, hladne glave. U tom trenutku se, nakon svega što sam radio u životu, nisam vidio još jednu godinu u trećoj ligi bez obzira novca. To mi je greška sigurno. U smislu egzistencijalna svakaka. Da. Ali jednostavno, ih nisam htio varati, tipa zavlačiti još ću 2 mjeseca biti, pa čekati još 2 plaće, nego sam iza te utakmice dao otkaz. Gazda je navodno propio tabletu za smirenje, tako su mi rekli.
Čekaj, nabrojali smo 6 klubova di si ti dao ostavku, di te nisu nogi Sokrat. To je za trenera Ja sam jedini otkaz dobio, ja sam bio do Vukovara jedan od rijetkih trenera, možda jedini u Hrvatskoj nikad nije dobio otkaz. Ja do Vukovara nikad nisam dobio otkaz. Nigdje. I znači ovo nakon ovo što te rekao Buzov drž ne daj. Pa dobro, to i je otkaz, ali čak ni nije neki direkt, pa dobro. To je otkaz. Nećemo samo što on to da. htio, da. To je otkaz. To mi je prvi otkaz u životu kod trenerskog. I dobio sam još jedan otkaz u životu. Dao sam sebi otkaz kod me lokalkog konobara. Sam si radio veću štetu nego koristio. Dobro. Šta ti ostalo posebno sjećati? Ostali su me ljudi koji su me stvarno držali od gazde do svi i ovi ljudi u gradu. I žao mi je što je tako, sam došao tako u tom trenutku, mom. Sad recimo u nekom drugom trenutku bi tamo isto s guštom radio ko što sam Vukovar radio neki projekat. Nego u tom trenutku nakon Vukovara, nakon dolaska do prve lige, do svega, nisam mogao ponovo teći u ligu još godinu i pol dana. Da. Kad sam odlazio, ja vraćam, gledaj, ja tamo stvarno nisam napravio ništa. I svaka čast ljudima. Odlazim i direktor mi kaže, ja kažem, treba vrati opremu. Kaže on, ostavi se, nemoj nikom dijelu, treba će ti. Znači, gledaj, da će mi trebati, nebitno. Dok htio sam nešto drugo reći. Stvarno nisam rezultat nikakvi. Neki treninzi, ok, su vjerojatno bili kvalitetni za njih. Kako je slačionica reagirala na tebe? Top. A ne, to nikad. Ja se nisam vidio u trećoj ligi. Da smo ušli u drugu ligu, ostao bi. Ko zna gdje bi sad bili. Oni sad planiraju i stadion i sve. Jednostavno nisam mogao podnijeti fizički, psihički tu treću ligu. Nisam mogao motivirati. A nisam htio varati ljude. Ako radiš nešto preko... To je meni problem, jedan od problema što ne znam varati ljude. Odlično. 3 upitnika kaže, mišljenja sam da ste izvrstan trener i da radite sjajan posao s prosječnim ekipama. Kako bi se snašli da dobijete u ruke Dinamo ili Hajduk? Slušaj, nemam pojma. Tek kad ih dobijem, onda ću znati. A vidiš, to nije realno. Drugačije je to pristup prema tim takim ekipama, ali je princip isti. Princip je isti kad igrači osjete da napreduju individualno kod bilo kojeg trenera, bez obzira na razinu. Onda ga prate da znaju šta trebaju, u svakom trenutku utakmice šta trebaju raditi da bi to donalo rezultat. Onda je princip isti i u Cibali i u Dinamu. Znači, samo oni moraju, igrači svi smo mi sebični malo u životu. Gledamo sebe. Igrači ako osjete da napreduju i da to njima donosi i novca i karijeru i automatski donosi rezultat ekipi, onda te prate. Ja nikad nisam bio u toj poziciji pa ne mogu se zagarantirati, ali mislim da je to osnovni princip bez obzira na razinu. Super. Hasta la Viktorija Siempre kaže, ovo je za mene jedno pitanje, Šinko skupi muda pa u podcast zove Katarinu Vučić. Znaš šta, jebem ti, šalim se. Katarina Vučić je trebala doći u podcast, bilo je sve riješeno. Znaš ko je Katarina Vučić? Da. Ali u dogovoru s njenom ekipom smo to prolongirali do kraja jeseni, početka zime. Vidit će se vrlo brzo u gradu zašto je to tako. Vjerujem da će mnogi biti sretni. A u emisiji će se mnogi oznojiti. Evo, nadam se, Hasta, da si zadovoljan. Mario Penjić kaže, gdje ste fudbaleri znali Miro koju psovku na moldavskom? U Moldaviji, tamo sam ja bio, se ne pričam moldavski, nego ruski. Ruski? To je ruska autonomna oblast. Ali postoji moldavski jezik, sad ću ja glupi? Postoji, ali to je ruska autonomna oblast. To si mi rekao da je sa Ukrajinom, gdje je 95% stanovništva Rusi, Ukrajinci, Moldavaca, jako malo. Službeni jezik je ruski. Valuta je rublja. Ne ruska, nego neka njihova, ali rublja. Znači sljedeći su na listi za odstrel. Oni su njih htjeli, iznad njih je u Ukrajini Odesa. Sad su oni to htjeli spojiti to sa Odesom, u stvari to ti je tampon zona prema NATO paktu, da ne idemo u to. Znam bljad, znači Rusima je bljad, psovka, to je u prevedenu je nešto loše. Bljad Hrvat, bljad igrač, bljad, njima nemaju psovke oko mi, njima je sve bljad. Nisu kreativni. Njima je sve bljad.
Mater, pas. Ma ne, ništa. da, nema to. I Davaj ima, ja mislim, najviše, Davaj nije psovka, ali mislim da ima najviše značenja u svim svjetskim jezicima. Idemo, kreni, Idemo, može. krenimo, vraćamo se, dolazimo, jače, Sutra, snažnije, sutra, to je Davaj. Znači kad davaj naučiš. Kad ne znaš šta što reći, kažeš Davaj, dobro. I svi te razumiju. A bljad je psovka. Odlično. Momak upitne inteligencije kaže, za kog navija gost, a za koga voditelj? Pa pretpostavljam u nogometu. Ne, u kojim ligama, pričamo općenito. Pa evo, tako je pitanje. Ja navijam za Cibaliju i za hrvatsku reprezentaciju u svim sportovima. A ako i nije sport, samo ako je grb hrvatski na prsima, onda i zato. Odlično. U recimo Engleskoj? Do nikoga. Nemam ja taki. A nemaš u Njemačkoj da voliš, ne znam. Liverpool je malo draži, Njemačku ne proti. Nemam taki, majke. Dobro. Španjolska, dok je bio Ronaldinho draži mi Barca, sam je draži Real zbatao, ali nemam, stvarno nemam. Tad navijam. I kad sam bio dijete, navijao sam za Hajduk. Za Hajduk. Htio sam te pitati za kog je navijala obitelj Bojko, onda je pretpostavljam za Hajduk. Za Hajduk, to preko mama je Dalmatinka. Tata nas je probao naučiti da navijamo za Velež, ali nije to išlo. Starije Hercegovac. Čekaj, u tvoje vrijeme, kad si bio tinejdžer, Velež, Tuce, Skočajić, ozbiljna ekipa. Uzeli kup, ubili Dinamo, sjećaš se? Ubili 5-0. Ja volio Velež, Semir Tuce. Semir Tuce, Kajtaz, Predrag Jurić. U špici, Goca Jurić u obrani, da. Pa ne, top ekipa, nego kao Mostar. Ali nije se primilo. Nije to, nego Hajduk, ne sam za Hajduk, ali kroz ovaj, sad nije nikakav floskula, nego kroz taj jednostavno nogometni život i kroz posao. Ostala emocija jednima za Cibaliju, Hajduk, onako sam svrstao, pošto znam događanja i koji svi mi, ali uglavnom emocija, imam onu navijačku emociju samo za Cibal. A sad sam ti reći, a 10 godina nemam zastavicu u autu, Cibal. Jel da? To ćemo riješiti. Ne treba, imam ja zastavicu. Aha, nije dobro. Znaš zašto? Zato što nije korektno prema drugim poslodavcima da nosiš zastavicu Cibalije kod njih u gradu, a da je nosim samo u Vinkovcima. Je to. Da. Pa da je skidam u Dugopolju. Da. Onda ti imam... U Dugopolju bi u zadnje vrijeme i mogao skidati. Da. A onda imam zastavu neku UEFA bez veze kad sam išao na razmjenu trenersku u Union. Kad završim karijeru i kad dođem da išao neću iz Vinkovaca, onda ću taj Cibalinu zastavu auto. Super. Jel gledaj, ja sad trenem Vukovar, primjer, što sam bio. Nije korektno da nosim Cibalinu zastavicu tamo. A da stavim Vukovarsku, pa da je skidam za godinu dana isto. Da, odlično. U jednom sam podcastu pričao da je jedan Cibalen igrač otišao u Rijeku, isti dan je stavio, a to ti se smiju i domaći, to je. Ja nosim tu UEFA-inu nešto bez veze UEFA. Dobio tamo u Unionu, pa ajde. Ta prolazi kroz... Ma da. Stavi sad FIFA je u mogu i to da. Ma ne zašto ova prolazi. Zašto je stavio? Zašto je jednu zajednicu koju sam imao da nije Cibalin. Aha, a onda sam stavio nju. Stavio onaj Borić. A to sam htio reći. Meni je to prodavanje magle. Znači... To ljubljenje grba i te. Ok, ja uopće nemam potrebu naglašavati stalno tu neku emociju. Znaš koja je moja emocija? To kad sam završio karijeru, završio na ulici, a znao sam da mi završava karijera, a odrekao se godinu dana ugovora, odrekao se 3 plaće iz te sezone, to je moja emocija. Da. Kad sam odlazio 2015. kod Gagre pred ulazak u ligu, jer je naš odnos bio doveo do toga narušen, da nećemo ući u ligu zbog našeg odnosa, pa je, kad sam mu rekao ja ću ti omogućiti da mi daš otkaz, ja ću ti riješiti nadzornim odborom i odrećem se otpremnine. To je 15 svjedoka. To je emocija. Ovo naglašavati, to. Dijela, a ne riječ, bravo. Sad ja i ovo ne pričam, ovaj prvi put pričam javno. Takve neke stvari. Odlično. Samo daj. I vidim da te 2-3 teme... Na mene može pogoditi samo tema o Cibalu. Jel? Zacaklile se. Kad pričam o poslu. Ovo drugo, dragi su mi svi klubovi, ali to posao. Mislim da se ovako izgledao kad je trener uzeo kopačku. Kad rekao da izađe. Gdje smo stali? Lopte okrugla kaže pozdrav Bojku ili Puškastom Grigiću. Koga bi više voljeli imati u ekipi? Davora Čopa ili Nevresa za Hiro? Samo da odgovorim na ovo za kog voditelj navija. Pa u zadnje vrijeme malo naginjem
ne znam, Belupa malo. Inače se znaju moje navijačke sklonosti. Znaš kako Pernar kaže? Za Belupu ne možeš navijat. Slaven, Slaven. Bio sam s Pekijem nedavno, pravili smo poklonio sam majicu jednu sa... I znaš šta mi je poklonio Peki? Šta? Etru rakije, ili je? Nije. Njegove Vukovar domaće. dres. Jel pravi rakiju? Peki ti pravi, on te uživa u tome. Ali ako ne pravi, onda ne znam koliko litara, on napravi malo sebi, ali sve kvaliteta. Evo, da. Peki uživa u takvim stvarima. Odlično. Poklonio je dres Vukovara. Robin. Hvala Peki. Ko bi više volili imati u ekipi Davora Čopa ili Nevresa Zahirovića? Evo, konačno da te neko pitanje zaljuljalo malo. Da, ali zato što su njih dvojica... Različiti posao igrači, ali... Ako ćemo pričati o učinku, onda Davor Čop u smislu golova sigurno će donijeti veći učinak ekipa. Pričamo o kvaliteti, igrač koja su tu vrlo blizu. Da. Sad, Ja sam Zahira obožavao. pa ja sam isto, sa potpuno drugačijim ulogama. Da. Ali ako ti treba 20 golova, onda ćeš Čopa. Tako ako je. ti treba nešto drugo, onda ćeš Zahira, tako da je to. To da je sad čovjek postavio pitanje između dva napadača, onda je to Malo nije lakše, znaš. da. Najbolje imati oba dvojicu. Ako se može. Da. De La Peña kaže, di ste kraljevi, da pravim, ovo su pitanja koja sam ostavio za kraj, koja svi vole. A najteža su za gosta. Di ste kraljevi, da pravim ekipu, vi bi mi bili u idealnih 11. Šinko na liberu, Bojko u špici. Ispravio bi De La Peñu, ja sam centralni veze. Znaš kako protiče vrijeme, što si dalje onda... Da. A igra drvo, stoperčina. Na kraju završiš na polu špici. Tako je, na kraju. Najbolje. Hvala ti, De La Peña. A sad pitanje za gosta. Idealnih 11 kojih si trenirao? Vidi, to uvijek kažem, to sam rekao i Ci, i Čuljku. Možda ne moraš ljevaka na lijevi, ali evo recimo, vratar, 4 obrana, 4. Vidi, ja već sam to bio na trenutku rekao da sam ko Bokšić. Mislim, ali ovo kod mene je stvar. Da sam igrao i trenirao Cibali i da su ostali klubovi gdje sam bio prvi trener. Znači, Šerif je veći klub u smislu financija svega. I igrači koji igraju sa 30.000 eura, da su ovo klubovi koji su ispod Cibali. Na golu Banić, golman. Iz Dugopolja, čak sam kod mene postao u Dugopolju. Iz treće lige sam ga doveo u drugu i posle ono što je bilo prva liga Banić. Desni bek Uremović. Nije mu baš pozicija, ali igra u reprezentaciji. Da, baš sam htio reći, on je stoper, ali može... I tu je naš iz škola Cibaline, Mitrović, Župarić, 2 stopera. S tim da moram reći, samo na stoperima, ne vi čuješ možda koju poziciju, da mora imati 2 rezerve, Ivan Zgrablić i Jakov Filipović. Znači, Župarić, Mitrović, zbog toga što su napravili karijere do reprezentacije i ovo sve, ali Jakov Filipović i Ivan Zgrablić, znači prve rezerve. Rugašević. Da, Cigo. Na lijevom boku on ima sreće što nema neku konkurenciju. Nije bilo ljevaka. Njega ćemo onda staviti u Vukovar. Kao, iz Vukovara si povukao Cigu Rugaševića. Zašto? Pa igrao, ajde tamo. Igrao kod mene 2 puta Cibar. Znam, ali da ne bude... O, da. Ako se Cigo s tim slaže, treba ga nazvat. Znam ja za kog Ciga Treba ga nazvat. Mazalović, Frane Vitajić, Šlajfo. Kakva vezna linija, čovječ. Šta je to koji sam trenirao, tako? Da. A sad ćeš imati pitanje. Znači Mazalović, Frane Vitajić, Šlajfo, to su 3 vezna. Ko bi tu Slobodnjak pucao? Reći ti, još nisam došao do Slobodnjaka. Mazi puca penal. Robin Puljić, Baki, pokojni. Baki mi je i suigrač, i igrač, i kasnije su bili treneri, tu smo bili skoro generacija, ali bio mi je igrač, trenirao sam ga u Cibalu. Da. Tako da je Baki na lijevoj strani, Robin na desnoj i Puljić. Ova ekipa napada malo ozbiljnije. Tako je. Malo ozbiljnije pozicije. Puljić je Jakov je najraznovrsniji strijelac kojeg sam ja trenirao. Znači ima dobrih strijelaca koji imaju svoje neke specifikume. Neko je na glavi jak, neko lijevo. Jakov zabija glavom, nogom, iz petelca, lijevom, desnom, penal, volej, slobodan udarac sa 20 metara, lijevom, desnom. Znači najraznovrsniji, uvjerljivo najraznovrsniji. Životinje. Znači to. Robin, ono što može on sa loptom i sa promjenom pravca izostavljanja, to ne mogu ozbiljni igrači.
i dobar je jako dečko, ali malo su, bilo bi pametnije, Jel treba napraviti transfer? mora, ako ostane Vukovar kraj karijere. Jel treba i ranije? Mislim da je trebalo, ali su ga trebali, bilo bi pametnije da su ga natjerali, što sam ga ja terao, pa su nastavili tako da ga se natjera, da ostvari svoj popuni potencijal. Ali sad to je malo... Zaigran malo Južna Amerika. Da. Ali je odličan dečko, odličan igrač. Jako Puljić je bio, ko klinac je bio malo ovako lucka. Jel imaš kakvu priču o Jakovu Puljiću? A imam to sve. Vidim da te nešto... Da te... Jakov je od male nogu, ja čak i ne znam, u pionirima zabio po 50-60 golova, onda je malo u kadetima tim nekim, nije kod mene, nego u kadetima malo u tim godinama tinejdžerskim. Nije jedini. Malo se uvatio drugih stvari osim nogometa. I onda kad došao kod mene juniori, onda smo to probali ispraviti, stvari ispravili. Pa je bilo malo da nas to komentiramo kad se vidimo, malo mrkva, malo batina. Mrkva je malo priča, malo ovo. Uglavnom, kadetima je zabio 4 gola u sezoni, kao izlazni kadet. Pa batina je bila svega i ovoga, pa čak i bacanja stolova u slačioni. Moraš mi, ne možeš reći bacanje stolova u slačioni, onda preći na 10. temu. To je bila prva naša utakmica, zajedničkom kao igrač, ja kao trener, pa je onda bilo, on je htio pokazati, stvari htio je, ja barem tako mislim, htio je testirati gornje granice, dokle može ići, u smislu da traži povlastice. Onda kad slačioni, to je bilo u Mađarskoj protiv Osijeka. Gubili smo 3-0 poluvremenu, a ja ga nisam htio vaditi prije poluvremena van da mi ne pobjegne. Da ti je tu na puškome. Da, ako ga izvadimo 30 minuti, on će se obući i otuširati i gotovo. A tebe će proći do sutra. I onda sam tamo u toj nekoj galami, dokazivanju, digao stol, pa sam taj stol onaj za masažu izvrnio. Izvrnio je sad to, jako se tu malo uplašio, ovi drugi su spasili to da zaustave stol. Ali... Jel mu to pomoglo? Mislim da je. Tu sezonu je zabio kod mene, znači zabio 4 gola kao izlazni kadet, kod mene je zabio 18-20 gola u juniorskoj ligi. To je sve bio taj stol, to tako malo figurativno je, on se izvrnio, ja sam ga htio onako podignuti. Nema to nikakve agresije u smislu da, nego, to je bilo za njegovo dobro. Ne samo to, nego kompletno ovo. Njegovo tipa dođemo u Zadar, ja čujem on karta u sobi, ja ga stavim na tribinu. Utio je do Zadra. Izgubimo utakmicu 2-1, možda bi izgubili s njim, ali nismo drugo napadača. To doslovno na tribinu. Sutra ja došao iz grada, čujem da on karta, ne spava i ja na tribinu. Putovo od Zadar, vratio se. Sad onda je bilo i mrkve, uglavnom jako je napravio što je napravio. Nije to sve moja zasluga. Ja pričam o onim vremenima. Ali imaš svoj. Onim vremenima, to je već pokazala ta sezona juniorska gdje je zabio 20 golova. Tako da... To je recimo onako, iako mi to kad se vidimo onda komentiramo, on to čak iz dan danas komentira, ne samo meni, nego ja čujem na drugim mjestima, kao pozitivnu priču. Super. Posljednje pitanje, Marko Mihaljević, vjerojatno. Gospodine Bojko, da trebate sastaviti ekipu svojih bivših saigrača i odigrati za spas zemlje protiv vanzemaljaca, kao Jordan u crtaču Space Jam, izvolite. Kog bi odabrali? Veliki pozdrav. Znači, skraćeno, ekipu od svojih bivših su igrača. Leo, zamolit ću te nas uslike. Više su igrača, da. Ali to je malo teško. To je opet ista priča, ko su ti reći. Pošto sam ja davno debitirao u prvoj ekipi. I odmah ćeš mi reći koja bi ekipa pobjedila, jer ja ne znam, možeš složiti bolju ekipu od ovih što si trenirao. Iako, sad smo rekli Zahirčov, ajde, jedva čekam. Mislim da ipak... Na vratima! Marijan Mrmić. 3 stopera, 3 iza. Raguž Zlatko, Zahirović i Saša Papac. Saša Papac? Di ste se, baš sam htio reći di ste. U širokom na 3 stopera. Žao mi je, ali ovo je već beton. Sa 2 ova vingera. Aha, vinger. Desno Goran Meštrović, lijevo Baki. Ko će to uvatiti? 3 vezna, 2 zadnja vezna, Rajić Sudar. Hrvoje Plavšić. Hrva. I na pleju Ivan Bošnjak. Bole.
i u špici, ipak mislim da je ova ekipa malo bolje. I u špici Zeka i Davor Čop. Aj, ovo je kup UEFA. Ipak, Ovo- ipak mislim da je ova starija ekipa malo... Ajde onda ovako, bit ćemo nježni prema ovoj prvoj ekipi. 4-1 možda. Ovako, A pobijedili neću bi. to, a recimo da bi u nekoj ligi, nekom natjecanju, neću reći prva Hrvatska, u nekom natjecanju ova ekipa bila prva, ova treća. Da. Ili druga. Isus, to je top. Ne Znači, ježe. to- Bole! I to ofazivna priča, ne, ovi vingeri su krila. Da, ne bekovi. Rekao sam Goranu Meštoviću, ne ulazi ništa unutra, drž se linije i dobro. Imaš samo Bole, hvala ti brate, znači Hvala tebi ovih na 11 pozivu. sati mi je proletilo ko 3. Tako je Zeka rekao, ti neš kažeš, pa se nasmiješ pa... Mislim da ćeš sljedećeg gosta limitirati na sati. Ne, slušaj, nek gleda, ja mislim da iz ove emisije možeš se naslušati. Možda nas dvojice nismo zanimljivi nekom iz Pule, ali nekom koji je vezan za Cibali, čak i ove klubove u kojem si bio, moje mišljenje je da će uživati u ovim tvojim doživljaju. Hvala ti na pozivu i nadam se koji ti da će gledatelji uživati ili da će ih barem biti zanimljivo to. Ako niš drugo pred pogledaj. spavanje, puste i začore. Kao ona glazba, znaš, ono, šum mora. Cvrci. Hvala na strpljenju, ali više gledateljima kad budu gledali ova 3 sata Da. nego na tebi. Želim ti, prvo ti se zahvaljujem što si došao, drugo želim ti transfer života, da ti negdje bude kao u Cibali one sezone kad smo ušli u ligu ili što ti kažeš u Vukovaru u najbolje sezone ili u Dugopolju, jer zaslužuješ po ponašanju, karakteru, znanju i svemu. Hvala ti, ali ja mislim da je ovaj drugi dio, da je to problem kod nas u društvu. Ja da? Aha. Imaš puno, znači ono što si nabrojao i puno imana. Ne. Nego to što imaš karakter, da je to problem. Pa to ti kažem, puno je, to je, Ili recimo- kad imaš kičmu... Ili recimo da sad kad još to pa nećemo još publiku daviti. Ajde ovo stisni u 20 minuta. Da, to je, sad kad je bilo nešto tu, pa nebitno nešto me probali, ja mislim ništa na upravo, nego kao neki usmjeriti, pa sam ja rekao da ja po svojem mišljenju i stavove ne idem. Da mišljenje imamo, za stavove odgovaram. Aj sad, možda i to nije Možda te je to koštalo. Šta ja znam? Boki, hvala ti još puno. jednom tebi. Hvala vama što ste gledali i čujemo se, vidimo se. Kako sam te ubio, ne 96, nisi me prošao ni jednom. Nisam loptu pipnio.